Ngiu nong ya lama ke sorkar na barbala dehi bange haban kit kli ya kejinga. Mi kawe kejinga ada yang kawe bat kejinga. Kita kendiat sengi kendiat ya mi sekawe kodar banyak tur masih rum syasyu. Dia ngasyong takli waduk perstun kata kamu. Dia kami kodar ba msya banyak tur masih. Andai kan dia tu pi kamdon kata kejinga turmasi. Hano kadon kejinga turmasi. Te don kejing bekelan ke distrik administration kerua permi odar de tangna kawe kadau. Badon kiseng kibanang te nabar jong kajela kejungi. Kibawan ban pekai kisondur. Begio iba don kejingya tengko lane kejingya penireng ki masih kertong. Di sondur kerak pas stage Delhi, ada pas Delhi wan kodar kaban ong kajela megla kale ayu yakin gimana? Kimtip nganu tuak itu kimtip. Ubreu ubadon yu masih kertong, dek kibreu kebreu spa. Kimtip basumario ti masih kertong lut lailak saulak si benai. Hagsak hamri baha, kampen bit biang kiti kitrai, wat baniu doktor veterinary. Kata dia kicik sisa. Dikira orang ba kita saya genduk yang asibit nalawai kicik ngalang, tenleng akwa ban penisai. Ya kane ka isu ka ba arus ngau bahawat penmi isu. Ngan kit klik manga nakli kita. Nomor 4 election kit penmi isu live hujai. Kamtam gitu kilok kiba start kiba bit kiba specialize. Banyak keren tang hasulok. Kibit ba. Terai manga tengap kwa ban buon ketin. Ngasuka ban ong ye kitang si kentin. Syani alem maha ubadu prestun. Ngan salek ia kakam kabangadiban le. Namar bangidon haka sorkar ia lamru ia ka sorkar. Om bangikwa banang penduk banang penjenjar ia kipai ba nong song snong jong kejela. Henry kijing angnut jong ina ka sorkar kolong. Banang penerus pa banang penbit penbiang susu. Ya kilong ying kilong sem. Hakaway pagaway kasinong. Omtang hapo ka ilaka laikro. Henry hakaleng saudong kajelamig la jungi. Nakajingya jing tip bakajing penlong ya kajingya ko penyatur masih kertom ke Jorbaha hapo ke Eastern West Khasi Hills District kamtam hakapor ba penlong ya ki fit nalor ki waypat kita masa nakaliang ke District Magistrate ke Eastern West Khasi Hills District ke kong ek harpor kala penmi ya ke hukum kat kum ke Section 163 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS Arja Arpulai ban kang persya ban penlong ya kinu ki jingya ko ya tur masih kertom hak District Barok Kawai.